Заев очекува Иванов нему да му го даде мандатот за состав на новата влада. Вели дека тоа би било единствената правилна одлука. Убеден е дека ќе обезбеди парламентарно мнозинство. За платформата на албанците имал суштински став, но се уште не го кажува. И како имаме суштински и суштествен став и по платформата на албанските партии, подпишена зад која што стојат сите, верувам дека и ДПА стои позади ваквата платформа, но истовремено и за предусловите на ДУИ. Јас се надевам дека ќе го добиеме мандатот, за да веднаш ги соопштиме тие наши ставови, но впрочем, тоа и може да го насетите. Остри критики на адреса на Заев упати поранешниот албански амбасадор во Македонија Арбен Чејку. Тој смета дека лидерот на СДСМ нема да донесе нова ера и дополнително потенцира дека го поделил албанскиот електорат. Ставовите на Заев според Чејку за најсензитивните прашања за албанците се недефинирани. Dhe nga ana tjetër, them se edhe lideri tjetër i LSDM-s nuk e shfrytëzoi siç duhet këtë hapësirë kohore pas zgjedhjeve për të artikuluar një qëndrim më të qartë për shqiptarët në Maqedoni. Kam parasysh këtu qëndrimin e pa qartë të LSDM-s pas marrëveshjes që arritën partitë shqiptare. Pra LSDM në një farë mënyre fatkeqësisht lueti rolin e strucit, duke pritur një dështim të negociatave dhe natyrisht në politikë gjithmonë manovrimet e sekondës e fundit janë ato që japin dhe rezultatet. Nuk jam optimist që Zoran Zaev tashmë është një frymë e re, për shkak se përpjekjet e tij për të përqarë elektoratin shqiptar dhe qëndrimet e tij të paqarta dhe të padefinuara në raport me çështje sensitive për shqiptarët e kanë bërë atë një lider të modelit të vjetër dhe që nuk ofron një gjë të re për shqiptarët në Maqedoni. Natyrisht, qëllimi kryesor i tij është arrivis, është qëllimi që të bëhet kryeministri i Maqedonisë. Në kushtet që është Maqedonia, mendoj se ka tepër të vështirë të jetë një kryeministër. Лидерот на албанската диаспора пак Муса Љамалари вели дека на евентуални нови предвремени парламентарни избори Заев повторно би освоил голем број албански гласови. Еве сега им велам јас на ВМРО-овците. Ако сакат тие нови избори дека албанците нема да гласат за господинот Заев, ако сака таква игра, нека го проба. Мислите дека албанците повеќе гласат за Повеќе. Повеќе ќе гласат. По тога СДСМ нема да биде СДСМ, ќе биде ЛДСМ. Ќе биде албанска партија. Ќе биде ЛДСМ. Албанска политичка партија. Доколку ова се случи, според голем дел од експертската јавност, Заев ќе ги засени останатите партии од албанскиот блок и ќе биде главен застапник на интересите на албанците. Лидерот на СДСМ и во предизборието тврдеше дека очекува повеќе гласови од етничките албанци отколку партиите на албанците. Многумина како политика на додворување ги толкува и двојазичните табли и соопштенија.